aravuga ngo jewe nditangira bariya twebwe banyamahanga twari kure n'amasezerano y'Imana titwari tuzi titwari dufite Imana rurema twari mwisi dudafite Imana nta byiringiro twari dufite ngukuri ya mwandisi w'Abefeso yabivuze ariko Yesu aritanga hariya ku musara aravuga ngo ndabirangije byose twebwe twari kure titwari kuragwa ijuru titwari tuzi twari ingurukizi haleluya ariko Yesu ashira urukundo mu bikorwa. Shalom shalom turabasuhuje abari ku migabane y'isi itandukana turabiyegereje kuri channel yanyu muhora mu dukurikira ku manywa na nijoro abakunzi banje abo twumva kimwe ijambo ry'Imana na ndetse n'abatararyumva kugira ngo ribahindure bakizwe bakire umwami nk'umukiza wabo. Turabashimiye yuko mu tukurikirana ku manywa na nijoro iby'ukuri tubahaye kaze Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Rero twongeye kugaruka hano kuri channel ya Rev Mutima TV twongeye kubaheza kaze kugira ngo mubane natwe nkuko twabibabwiye tubanyurizaho ijambo ry'Imana indirimbo ibiganiro bigiye bitandukana amahugurwa na ndetse n'abakeneye gutambira Imana. Rero muri iki gitondo cya none tubaye kaze turaja kuganira ijambo ry'Imana ariko mbere yuko tuja kuganira ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge bukeya. Mana iri mu ijuru turagushimiye Mana yuko duhaye iki gitondo cyiza tukaba tukibayemo cy'umugisha ushimwe ushirwe hejuru upfukamirwe n'indi miryango bakurate yuko ari wowe Mana. Turagushimiye Mana yuko tubaye ahantu tugiye kuvuga ubutumwa ngahega Mana data wa twese ubane natwe tugasanira uduheze amagambo yo kuvuga yo kubwira amahanga data wa twese uri mu ijuru tabare twaho guhabwa icyubahiro upfukamirwe n'indi miryango bakurate yuko ari wowe Mana. Batukurikiranye bose Mana data wa twese uri mu ijuru ijambo ribafashe niwe byiringiro byacu niwe soko nziza nta wundi mugisha utari muri wewe ngaye turagusabye twizeye ukubikoze ko bwizana rya Yesu Nazareti amen. Yego nkuko mubizi abantu benshi bamaze kutumenya ku mazina nitwa Mutima François ndo mushumba tuye hano Nairobi niho nkorera umurimo w'Imana hano Kayole Patanisho. Twari tumaze iminsi tutari hano kuri channel kubera ibiterane twari dufite hano mu karere ariko twongeye kugaruka kugira ngo tubane muri aka kanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turaganira uno munsi hejuru yo gukura ibintu biranga umuntu wakuze nibyo uno munsi wa none turi buganire umuntu wakuze hari ibintu bigera ku 10 birenga aho ngaho ariko nibyo nateguje twobigeza cyangwa se titubigeze ariko turaganira hejuru y'ibintu 10 biranga umuntu wakuze. Rero reka twifashishe ibyanditswe byera turasoma mu gitabo cya Petro wa mbere igice cya mbere ivensi yayo ya mbere tugeze ku gice cya kabiri. Twari tuvuze yuko ari igitabo cya Petro wa mbere igice cya kabiri plito murantunge igice cya kabiri ivensi yayo ya mbere kugeza ku ya kabiri. Twari tuvuze yuko ari Petro wa mbere ibice bibiri ivensi yayo ya mbere kugeza kuri kabiri. Dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iratubwira ngo nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishari no gusebanya kose. Kuri kabiri. Mumere nk'impinja zivuse vuba mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze kugakiza amen. Rero dushimiye Imana ise mwami wacu Yesu Kristo iduhaye kubona kandi umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana ituzukijeho twebwe twese tukiri bazima niyo bamwe bagiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukana ariko nta kundi mwisi niko biba bimeze no kwihangana. Rero muri iki gitondo cya none natekereje yuko tuganira hejuru y'ijambo ryo gukura
rero reka ntanga urugero rutoya ku byaha ku isi kugira ngo twumvire ijambo. Iyo umwana avutse uwo munsi taza kurangwa abe umugabo cyangwa se abe umugore, hari etape abanza kunyuramo kugira ngo akure. Kandi iyo umwana akiri mutoya hari ibintu atorya, tiwovuka uwo munsi ngo urarya ubugari, ngo urarya umuceri, ngo urarya umugati, tibishoboka. Hari ibyo umwana mutoya ukivuka bamureresha nkuko mubizi, bamureresha amata, bamureresha ibere rya nyina amashereka nkuko taragera kapasite cyangwa se urwego yorya biriya nkuko akiri umwana mutoya. Nico gituma na Pawulo yandikira abakorinto, ndatekereza yaravuze ngo nkiri umwana muto, navugaga nk'umwana muto ngatekereza nk'umwana muto, ariko maze kuba umuntu mukuru ufite ibitekerezo, umuntu urimire tekereza nk'umuntu mukuru. Rero hari ibintu naho muri uru rugendo tuja mu ijuru biza bikuza umuntu, bakavuga ngo uriya muntu yarakuze mu buryo bwa kiroho, hari ibimuranga. Ariko hari n'umuntu ureba ibyo akora mu itorero, mu nshingano yahamagariwe, ukavuga ngo uriya muntu aho yarerewe cyangwa umurimo akora ukabona uko akiri mutoya ari umuntu wo kurerwa mu ijambo. Niyo abantu batakemerwa kurerwa, abantu bose bagize nk'uburinganire, abantu bose bararesha, ariko habaho kurerwa mu nzu y'Imana cyangwa muri urugendo ruja mu ijuru. Tugiye kuvuga hejuru y'ibintu 10 biza bitera umuntu gukura kugera ku rwego rwiza rwishimirwa n'abantu bose. Ijambo rya mbere riza ritera umuntu gukura ni ugusoma ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana kurya nta kindi kiza gikuza umuntu muri ubu buzima, muri uru rugendo ruja mu ijuru, ko kumva ijambo ry'Imana no kurisoma no kurishira mu bikorwa. Kuko uriya mwanditsi yaravuze ngo so kuva kumva iry'iryo jambo, ngo ahubwo tukwiriye kurishira mu bikorwa. Ijambo rya mbere, nimba ukeneye gukura ukaba muri biriya bihangange uzawumva nawe ushaka kuba nkabyo, soma ijambo ry'Imana. Iryo ni ryo banga nkumeneye, usoma ijambo ry'Imana, uzoza urisoma ku manywa na nijoro, uritekerezeho, uzakura ugere ku rwego rukomeye. Nico gituma Imana yabwiye Ezekiyeli, iramubwira ngo asama cyane Ezekiyeli. Kandi murabizi ko Ezekiyeli yari umuntu ukomeye, yari umuhanuzi ukomeye, ariko Imana imurebe abona yuko atarahaga ijambo ry'Imana, abona yuko akeneye ijambo ry'Imana. Iramubwira ngo asama yewe Ezekiyeli, ndahaza inda yawe, nuzuza inda yawe ndetse namara. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana nawe rikenewe yuko nawe ryo kugeraho, rikaba muri wewe ryuzuye, atari umucagati. Nico gituma ahangaha aba bahanuzi kugira ngo bahanurire amahanga, hari kibanze nuko baba baze yuko nta bundi buhanuzi. Ibi nabyo batubwira ku kanwa n'ibyiza biba byatanzwe n'Imana, ariko umuhanuzi mukuru uruta abandi bose ni iyi Bibiliya. Iyi Bibiliya niyo muhanuzi mukuru. Ahangaha mu gitabo cya Yeremiya 15 na 16, Bibiliya iratubwira ngo ijambo ry'Uwiteka Imana ibwira Yeremiya, riramubwira ngo ijambo ryawe Mana rimaze kuboneka, ngo rigeze mu nda. Haleluya. Ngo rigeze mu nda, rimpindukira umunezero n'ibyishimo byo mu mutima. Nta kindi kiza gitera ibyishimo byo mu mutima keretse ijambo ry'Imana. Iyo waryumvise ukaritegera ukarishira mu bikorwa, nta kindi. Bene data, muri uru rugendo ruja mu ijuru, igikenewe ni ugusoma ijambo ry'Imana. Iyo niyo ntambwe ya mbere, kugira ngo tutabitindamo cyane. Intambwe ya mbere kugira ngo ukure ni ukumva ijambo ry'Imana ukarisoma, tukarisoma. Hari abantu iby'ukuri benshi batagiheruka gusoma ijambo ry'Imana. Uja kuri WhatsApp amasaha 28, ariko turabona n'iminota 10, iminota 30 yo gusoma ijambo ry'Imana. Umara n'icyumweru udasoma ijambo ry'Imana. Nimba ukeneye gukura mu buryo bwa kiroho, fata Bibiliya, imvuguzi yose uyisome, ntamvuga Imana itazayumva, kandi yayize duhereye kugira ngo tuzadusoma dutegere ijambo ry'Imana. Ijambo rya mbere ryo gukura
no gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo rya kabiri ritera umuntu gukura muri urugendo ruja mu ijuru no kwitoza gusenga. Kwitoza gusenga niyo bigoye muri iki kinyejana, ariko ni ngombwa yuko dusenga, kuko umuntu wese udasenga tiyokura kiroho, tiyokura mu buryo bwose. Nkuko ahangaha iyo dusomye mu gitabo uru rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo 4:4 no 8, iyo dusomye igitabo cya Timoteyo wa mbere 4 no 8, haravuga ngo kwitoza kubw'umubiri bifite umumaro kuri bikeya, ariko kwitoza mu by'umwuka bigira umumaro wa none n'ikindi gihe kizaza. Haleluya, Imana nishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo turabizi abangaba birukanka, aba ba marato, aba barushanwa birukanka, aba bakabumbu cyangwa abangaba barushanwa kwirukanka, tuza tubabona bararushanwa, tukavuga ngo kiriya gihugu nicyo cyabaye cya mbere, uriya niwe warushije abandi kwirukanka. Aya ni amarushanwa iyo kwisi, nayigiye kitoya, ni meza, azanira igihugu ubukire n'ubutunzi, ariko ni igihe gitoya akarangira n'umukinyi yofa, nkuko amarushanwa yabo nayigiye gito bakarangira, bakavuga turiya mukinyi yarangije urugenzi rwiwe. Ariko uyu nguyu kwitoza mu gusenga ni ikintu gikomeye, abantu tibakemera yuko batozwa gusenga. Ariko nicyo gituma uyu mwandisi Paulo yandikira Timoteyo yaravuga ngo kwitoza kuby'umubiri, mwana wanje Timoteyo reka ngo uhugure. Kwitoza ibi ngibi dukora bya buri munsi ni byiza, bifasha imiryango yacu gukura, abana bakiga, tukariha amazu, titwovuga ngo ni bibi, ariko nabyo niyo tubikora, ariko tukitoza gukorera Imana, tukitoza gusenga. Nicyo gituma yamubwiye ngo kwitoza muri ibyo by'iki gihe bifite umumaro muri bikeya, ariko kwitoza kubaha Imana, gukorera Imana, ngo bifite umumaro wa none n'ibindi gihe kizaza, mu bikindi gihe tuzajamo. Ahangaha hari abo umugaragu w'Imana Ibrahimu yari yaratojeje igihe Loti bamujanye amateka, baza bavuga ngo yari umuhungu wabo, abandi bakavuga ngo yari se wabo. Bibiliya ivuga kwinshi, ariko uko ariko kose ufata uko nguko. Bibiliya iravuga ngo umunsi baje gufata Loti amateka baramujana, hariho abantu Ibrahimu yari yaratojeje gusenga, umutwe yari yaratojeje gusenga, ngo kandi bari 318. Nushaka kubisoma urasoma mu Itangiriro ibice 14 ni verse yayo ya 14, ni usanga ayo magambo ya Ibrahimu. Bamaje kujana Loti iminyago, aribwiriza, tiyatekereza ingabo z'igihugu, tiyatekereza bari bakomeye, tiyatekereza niyenda kwiyambaza umwami wari ukomeye ngo amufashe kuja gushaka kugarura abo bari bazanywe amateka, bari bajanye Loti n'umugore wiwe n'abana biwe n'amatungo yose. Ariko yibuka yuko hari abana yatojeje gusenga. Haleluya. Bibiliya yamitubwira ngo aragenda arababwira uko ari 318 ngo baragenda bakurikira Loti, ngo bagarura umugore wa Loti na Loti ubwiwe, n'abana n'amatungo, tiyagira n'umuntu n'umwe ujanwa amateka. Ni ukuvuga ngo nabo yari yaratojeje gusenga. Bene data, kwitoza gusenga ni ingenzi, kugira umumaro mwinshi cyane. Bigeze kubaza Yongico, umugaragu w'Imana uheruka gufa kwitaba Imana, baramubaza tese Yongico, gitumi wawe hahora urusaku iteka ryose, ni iki kiba buri gitondo amanywa na nijoro? Ngo araseka cyane, ngo arababwira tese yagiraga abakristo benshi baza batubwira ngo yuko niba ture yiwe ya mu gatondo yinjiragamo 9,000. Tekereza nawe niba ture ya mu gatondo, atese rusaku ruhori wawe. Ngo araseka cyane, ngo abaheza urugero, arababwira ngo se timuzi muri maternité, muri maternité habamwe abantu benshi. Muri maternité habaho abantu babaha bavurwa, bakarira abana, bakarira n'abandi bagore n'abagabo, bakarira baha bagongera, baha babavura. Hakabaho n'abandi bavuka, atiya abagore barujara, haza habaho abana kurira. Iyo umwana avutse tarire aba yagize ikibazo, atari kiyo mu bitaro iyo umwana avutse akarira, ati haba hariho urusaku rwinshi, abaza baja mu bitaro haba hariho urusaku rwinshi. Arabasobanurira ati naje ahangaha, ati mu buryo bwa kiroho, ati tuba duhatuvuka,
ati hari abatangira kuvuga ku ndimi bakavuga ku ijwi rirerire, haba havuga ijambo ry'Imana, haba hariho za haleluya. Ati niko biba bimeze, nico gituma mwumva iwanje mu rusengero iwanje hariho urusaku rwinshi. Ati mu buryo bwa kiroho natwe tuba duhatuvuka. Rero nabo aba yaratojeje gusenga n'abantu baba basenga Imana. Ijambo rya gatatu ko turihuta tuduha dushaka gutinda muri aya magambo. Ijambo rya gatatu ritera umuntu gukura, umuntu ukeneye gukura mu buryo bwa kiroho, no guhereza Imana umwanya. Kurya ugahereza Imana umwanya wawe kugira ngo mwumve iryo jambo, ni kutafakari, ukuza ijambo. Reka mbaheze urugero kugira ngo muryumve. Tukiba muri gakondo, murabizi tukigira amatungo, twazaga turagira inka. Iyo waragiraga inka izirisha iyayimira, nta nka yorisha ngo nishikura ubwasi ngo ibanze yuze. Ni ukuvuga ngo izigenda yarangiza yagera mu kibuga, ni ukuvuga ngo bya byatsi ikabigarura ikabyuza, cyangwa se yaryama imaze gushoka ikagarura birya yujije, ikatangira kubikanja bikanoga bikaja muri estoma, bigakwira muri estoma yayo, kugira ngo bitange umusaruro, bitange amata, cyangwa se kugira ngo inka ibyibuhe. Ni ukuvuga ngo n'ijambo ry'Imana kugira ngo ukure, ni ukubanza ugategera ijambo ry'Imana, ugashaka kumva icyo Imana iganiriza ubugingo bwawe. Hari igihe ugera mu rusengero ukabanza ukumva icyo Imana igushaka, haba mu ndirimbo, haba mu masengesho, haba mu ijambo ry'Imana. Hari abantu bataza kubanza ugategera icyo Imana. Nimba ukeneye gukura, ubanze uhereze Imana umwanya, ikibanza uwumva icyo Imana ishaka mu bugingo bwawe. Nidusoma ahangaha mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 19 verse yayo ya 12, turasanga umugaragu w'Imana wari waritojeje ibintu byose kugira ngo yumve ijambo ry'Imana. Ibyo yakora akategera ko Imana ishaka kumubwira. Ahangaha uyu mugaragu w'Imana Eliya, ngo aho yarageze ni igihe yari yarahunze, ariko ategera ijambo ry'Imana rishaka kumuhumuriza, ngo yumva ngo amajwi arategera. Twari tuvuze ngo ijambo rya gatatu ni uguhereza umwuka w'Imana, ukayihereza umwanya muri wewe, ukayihereza ikibanza muri wewe, ikagutegeka, ukumva icyo Imana igushaka. Ngo amaze ngo arategera, ngo haza ngo igishitsi kije kirya kimenagura ibitare, tremblement de la terre, kinyaganyeza isi n'ibitare. Ngo ariko ngo tuyumva uko cyari gifite imbaraga, ariko ngo ategere mu ituza, ijwi ry'ituza, ngo yumva nta Mana irimo. Ngo haza ngo umuriro ugurumana cyane, ngo uragurumana cyane, ngo ariko ngo ategereye ngo tuyumvaho ijambo ry'Imana. Ngo yumva ngo kandi ngo umushitsi nguje muri igihuha, ngo ategereye ngo naho tuyumva mu ijambo ry'Imana. Ngo yitegereje, ngo ubwo yaza ategereza ngo yaza ashaka kuganira n'Imana, ngo yumva ngo umuyaga nguje ngo wituza. Uriya muririmbyi aravuga ngo anongoneza sana rohoni mwango. Yumva ngo akwashirwe gatoya kituza, ngo kacecetse, ngo agategereye cyane, ngo yumva ngo hari mu ijwi ry'Imana. Ngo nibwo yamubwira ngo se Eliya kora iki aho ngaho. Ni ukuvuga ngo no kubanza guhereza Imana ikibanza umwanya, ukumva icyo Imana ikuganiriza mu buzima bwawe. Ijambo rya kane ritera umuntu gukura, no kwitoza kuja mu nzu y'Imana. Dawidi yavuze ijambo nkunda cyane, yaravuze ngo bakivuga gusa. Hari abantu baza bingingira kuja mu nzu y'Imana, baza bingingira gusengera umurimo w'Imana, baza bingingira gusengera ubugingo bwabo, ariko Dawidi gusa bakivuga ngo barasenga, hariho amasengesho, hariho igiterane, turiyiriza ubusa, ngo yaranezerwaga. Icyomba ngo tugire uwo mutima wa Dawidi. Dawidi yari umugaragu w'Imana, wari waragutse gukorera Imana. Ikintu gitera umuntu gukorera Imana ni ukwitoza kuja mu nzu y'Imana. Hari abantu babigize akamenyero, batagira inyota kurya mu nzu y'Imana, nta handi wohungira. Kuko uyu mugaragu w'Imana Samweli, nidusoma mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya mbere verse yayo ya 24, turasangaho amakuru
ya Samweli. Ana nkuko yari yarabisabye aravuga ngo Mana yaraza agaciro ko kuba mu nzu y'Imana, aravuga ngo numpeza umwana ukampeza umwana icyo nzakora namara gucuka gicuka gutya nzamujana mu nzu y'Imana. Yarazi agaciro kuko aho yasabye nta handi yaza agasabira, ni kukanunga karuta gutundi tununga, ni mu nzu y'Imana. Abwira Mana uzompeze umwana, ndetse umugabo wiwe Zerekana akamubwira ati uzageza iryo tsindwe wasinze, akavuga ngo ashwi ntabwo ndi umugore w'ikigoryi nkundabwira Imana agahinda kanje umubabaro wanje. Ni ukuvuga ngo yarazi kiza gikorerwa mu nzu y'Imana, yarazi agaciro ko kuba mu nzu y'Imana. Habe nuriya mugaragu w'Imana Salomo yaravuze ngo niduterwa n'indwara, tugaterwa na mugega, tugaterwa n'ibibazo, aravuga ngo ntahandi tuzatwirukira mu nzu y'Imana. Amaze gucuka amuzana mu nzu y'Imana. Bibiliya yamitubwira ngo uhereye Idani ukageza ngo Berisheba, ngo bamenya yuko Samweli yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Samweli yaraba mu rusengero, yazaga avugana n'Imana, nabo yumvishije ijwi rimuhamagara, yari mu rusengero rw'Imana. Ntahandi Imana isanga abantu, ntahandi Imana iziganira n'abantu. Nuko uburi mu nzu y'Imana. Twitoze gusenga, twitoze kuja mu nzu y'Imana nimba ukeneye gukura. Ijambo rya gatanu ritera umuntu gukura ni umukristo uhamya cyangwa se utanga temanyaje, utanga ubuhamya. Umukristo, hari abakristo benshi usanga ngo nakuriye mu nzu y'Imana, bamubwira ati duheza ubuhamya aho Imana yakuvanyije ibyima, ukuntu wakiriye Yesu nk'umukiza wawe, akavuga ngo nasanze data, nabyo si bibi. Ari abakristo na mama nanje mbo umukristo. Bamwe abantu benshi usanga ubuhamya bwabo ari aho bugarukira, ariko Bibiliya zitubwira ngo umuntu wakijije azavuga ngo nari umunyabyaha, nakoraga ibi ngibi, hari aho Yesu yansanze, hari umugoroba Yesu yasanze narahanga mpura na Kristo, mpura n'umukunzi wanje, aranyiyereka amvanya muri biriya. Ni ukuvuga ngo umuntu wakuze tatinya kuvuga ubuhamya, temanyaje yiwe. Bibiliya iza yamitubwira umugaragu w'Imana, abagaragu b'Imana, umugaragu w'Imana Yesu yari amaze gukiza, wari impumyi. Uyu muntu azansetsa cyane, nkunda Yesu Kristo. Kurya umuntu wakijijwe azavuga, azatanga ubuhamya. Uwo muntu ngo yari neza ngo yari impumyi neza, agatsembe nta maso yagiraga pepe. Hari umuntu nyine wobona ari impumyi ariko ukazubona afite ibinogo, ariko iyo ngo yari agatsembe ahantu hose hari harisha. Noneho ngo Yesu ngo amubonye ngo atoba agataka. Tekereza formule ukuntu abantu izi za gahunda abantu bose ubona abantu bakora, bakabwira ati umuntu bakamuheza amandiko tuzogenda uyashire mu gitabo, cyangwa afite ya gahunda, cyangwa uzogenda uyashire mu mazi. Izi za gahunda zahabaye kuva kera. Yesu nawe tekereza, Yesu ubwenge bwa Yesu, tekereza kuvuga ngo Yesu atoba igitaka, ngo atoba igitaka, ngo amaze ngo akimushira ku maso, ateganya amaso nkuko ari umuremyi w'ibintu byose, amaso akwiriye kuba, ngo gakondo agasiga ku maso yiwe. Aramubwira ngo genda mu gidendezi cyitwa Siloamu, ngo wiyuhagira urakira, ngo bisobanurwa ngo nuwantumye. Ngo aragenda, ngo abikoze uko nguko, ngo aragenda, ngo ariyuhagira, ngo arahumuka, ngo abantu baratangara. Bibiliya yamimbwira ngo uwo muntu, nari mvuze ngo umuntu wakijijwe azatanga ubuhamya, azatanga temanyaje. Ngo abantu bari bamuzi, murabizi umuntu w'impumyi cyangwa se uba ino twaje muri ville tuzi impumyi zo mu buryo bwose, abantu bari bamuzi baravuga ngo ese ngo abantu babaza babanje kubaza Yesu atese uriya muntu wabaye kuriya n'abavyeyi bakoze ibyaha byiwe cyangwa n'ubwiwe? Yesu araseka cyane arabasubiza ati hari ibintu nzakora, ngo ati biriya ari abavyeyi nta cyaha bakoze, ari uriya muntu nta cyaha yakoze. Ati biriya nabikoreye kugira ngo imirimo y'Imana izagaragarire kuri we. Umuntu wese uzabibona azizere, azanyizere, azabona imirimo y'Imana. Noneho ngo abantu babonye Yesu, babonye uwo muntu yinjiye mu rusengero, abantu uzosome icyo gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 9 ni verse yayo y'umunani. Iryo jambo ndarikunda cyane. Ngo abantu bamubonye ngo barashururuka, ngo baratangara, ngo abantu batangira kubazanya, baravuga ngo se uriya ni wa muntu wari impumye?
bamwe atoya ntabwo ari we, abandi ati niwe, abandi atoya ntabwo ari we, abandi ati arasa nawe. Bagumije kugenda impaka ngo barabamwegera, arababwira ati ese ni wewe, arababwira ati nishe. Atanga témoignage, atanga ukuntu Yesu yamukije. Baravuga ati ese ninde wakukijije? Aravuga ngo ni Yesu w'i Nazareti. Nurya mwanga, nurya mwirukana, nurya. Arababwira ngo abantu bose baratangara. Nukuvuga ngo umuntu wakijijwe intambwe twari tuvuze ya gatanu yo gukura ni intambwe yo gutanga témoignage cyangwa se yo gutanga ubuhamya. Ni benshi bagiye batanga ubuhamya muri Bibiliya tutovuga aho wa mugore iyo dusomye mu butumwa bwiza nguko bwadise nanone na Yohana ibice 4 verse yayo ya 28, wa mugore wari uhuye na Yesu hari yakwiriba ngo baganiriye, aramubwira ngo ufite abagabo 5. Umuntu bari bahuye haratangara, uyu muntu duhuriye hano taba mu mwana wacu tanzi niki cyamubwira yuko mfite abagore 5. Biza bindangaza cyane, ndetse aramubwira ati niri joro rya none wararanye n'uwundi wa 6 nawe uwo nguwo ngo so wawe. Ngo aratangara cyane. Bibiliya yamimbwira ngo asiga ngo ikibindi ciwe ngo yama yirukanka mu mudugudu mu muhana, aravuga ngo agenda ajeje guhuruza abantu ngo baraza ati noneho ndatangaye kuva mbayeho kuva imyaka mfite nta muntu wari wambwira ubuzima bwanje bwose, ati nari kuvoma shike umuntu ambwira ubuzima bwanje ambwira ibyanje byose. Atanga ubuhamya ayirukanka mu muhana ngo abantu bose baza bahurura ngo abantu bakijijwe kubera ubuhamya yaratanze baje kureba Yesu. Timuze murebe nimba rurya Masiya baza bavuga nimba rurya Kristo ngo bose umuhana wose urazuhurura, baza kureba icyo uwo mugore yaravuze. Yaratanze ubuhamya, yaratanze témoignage. Umuntu wese wakijijwe akiriye gutanga ubutumwa bwiza. Ijambo rya gatandatu gitera amagambo 10 twari tuvuze atera umuntu gukura, intambwe 9 atera kugira ngo umuntu akure. Ijambo rya gatandatu no gushira urukundo mu bikorwa. Urukundo si ukuvuga gusa ngo nkunda nyanaka nkunda Kristo. Ukwiriye gukora ikintu cyerekana yuko ukunda Kristo. Twifatishije urugero rwiza rwa Yesu Kristo, usomye ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, muri Matayo ibice 27 verse yayo ya 33. Bibiliya irizitubwira Yesu yuko yashize urukundo mu bikorwa. Kuko ngo mwijuru no mwisi ngo bashatse umuntu wo kwitanga woza hano ku isi ngo abumbure kiriya gitabo baramubura, bashaka mu ngabo zose mu bamarayika mu baki baratinya, ariko intare yo mu muryango wa Yuda aritanga araza hano. Yusomye muri Yohana 3:16 bivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo mwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Ni ukuvuga ngo yatanze igitabo, yatanze sacrifice, yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu. Ni ukuvuga ngo ni ugushira urukundo mu bikorwa. Aravuga ngo jewe nditangira bariya twebwe banyamahanga twari kure n'amasezerano y'Imana, titwari tuzi, titwari dufite Imana rurema, twari mu isi dudafite Imana, ntabyiringiro twari dufite nk'ukuri ya mwandisi w'Efeso yabivuze. Ariko Yesu aritanga hariya ku musara, aravuga ngo ndabirangije byose. Twebwe twari kure, titwari kuragwa ijuru, titwari tuzi, twari ingurukizi. Haleluya! Ariko Yesu ashira urukundo mu bikorwa, aratwitangira. Iyo turebye hariya umugabo wakundaga Imana Ibrahimu, isomye itangirira ibice 22 verse yayo y'icumugeze kuri 14, ukuntu yarageze mu myaka 100, umugore wiwe yarageze mu myaka 90, yaracuze kabiri. Ariko Imana imaze kumuheza uriya muhungu wiwe Isaka, ariko Imana iramubwira ngo genda umutange. Tekereza icyo kibazo, tekereza. Uzunanirwa gutanga 1000, uzunanirwa gutanga amashiringi, uzunanirwa gutanga igitambo, ubwawe uri igitambo, usengera itorero, usengera igihugu, nabwo uri igitambo. Iyo dusomye urwandiko Paulo yandikiye abiroma bice 12 ni verse yayo ya mbere, turi bitambo. Ni ukuvuga ngo aritanga, aravuga ngo tanga umwana wawe Isaka. Tekereza yarageze mu zabukuru, arakana kamwe kandi yari yaramuhaye amasezerano menshi, ariko ibyo ngibyo abicaho. Aravuga ngo ngiye amujana ku musozi Moriya, agiye kumutanga, ngo agiye kumutamba neza afashe inkota. Aravuga ngo Ibrahimu menye yuko unkunda, menye yuko unkunda Ibrahimu.
aramubwira ngo hindukira inyuma yawe urebe imfizi y'intama ifashwe mu gihuru. Ni ukuvuga ngo urukundo rwerekana ibikorwa ukuntu ukunda Imana. Bene data, si ukuvuga ngo nkunda Imana, ni ugushyira urukundo rwawe mu bikorwa, ugakunda Imana, ugakunda abavandimwe, ugakunda abo mubana, ugakunda abo mukorana umurimo w'Imana. Abo ni abantu benshi, ingero nyinshi Imana yagiye yerekana hejuru y'urukundo Imana idukunda. Ijambo rya karindwi ryerekana umuntu wakuze ni umukristo wubaha Imana. Nidusoma igitabo cya Yobu ibice 28 ivensi yayo yiye 28 yaravuze ngo dore kubaha Imana nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bene data, ijambo nimukeneye gukura ubaha Imana. Tiwovuga ngo wubaha Imana ariko utubaha abantu. Tiwovuga ko wubaha Imana utubaha abayobozi bawe. Tiwovuga ko wubaha Imana utagandukira abatware, abakuyoboye ba chamani, abatware batuyoboye ba president bo muri iki gihugu bo mu gihugu. Ni ukuvuga ngo kubaha Imana niryo shingiro ry'ubwenge. Bene data, ijambo nimukeneye gukura ubaha. Yobu umugaragu w'Imana asobanukirwa ijambo ryo kubaha. Dore kubaha Imana nibwo bwenge kandi niko kujijuka. Ijambo ry'umunani ritera umuntu gukura ni umuntu wihanganira ibigeragezo. Nusoma mu rwandiko rwa Yakobo, igitabo cya Yakobo 1:12 haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, nkuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Ni ukuvuga ngo umukristo, abantu benshi batinya ibigeragezo, batinya ibibazo, batinya kuvugwa, batinya gutukwa, batinywa amagambo. Ariko umukristo wakomeye kiroho, nimba ukeneye kuja ku rwego, hari abakristo batinya kuvuga ati nimvuga ya magambo, ninkorera ijambo barantuka, ningira gutya. Ari mukuri utatusabanta biri mu mushake bw'Imana, tagiye batazakuvuga. Na Yesu umwana w'Imana yaratuswe, mwene Yosefu umubaji aratukagirirwa n'abakirwa amacandirwa, ajanwa ku musaraba, bamukorera amadosi, abatambye abantu bakomeye. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ukorera Imana, umuntu wese nimba ukeneye gukura, wihanganira ibigeragezo. Bikugerageza mu buryo bwose, byoba indwara, byoza intambara, izarizo zose mu buryo bwa kiroho, ukwiriye kwihanganira ibigeragezo. Iyo ni intambwe itera umukristo wakuze. Nimba ukeneye gukura, ihanganire ibigeragezo. Intambwe y'icenda, tuganisha ku musozo, hazo hasigaye imwe ngo turangize, ni umukristo utajegajega. Umukristo wubatse ku rutare. Hari abakristo benshi bakangisha ibintu byinshi, bakamubwira ngo aya magambo agacogora, nuzosenga tuzagufatira ibi bihano, nuja ku musozi, nuvuga Kristo bizagenda gute. Ibikangisho bya Satani. Uriya mwandisi Petero yaravuze ngo ni nk'intare iziritse. Ariko umukristo wakuze muri izi ntambwe 10 zo gukura ni umukristo utajegajega. Nidusoma ubutumwa bwiza nguko bwanditswe na Matayo ibice 7 ivensi yayo ya 24. Ni aba engineer babiri bubatse, kandi bubaka bari abahanga bombi, ariko ngo umwe aracukura cyane, yubaka profondeur yiwe, ayishiramwe umusenyi n'amaferbeto, ashiramwe amabuye, ashiramwe sima, musingi wiwe urakomera. Haleluya! Ngo imivu iraza, imiraba iraza, byikubita kuri iyo nzu, kuko yari yubatse ku rutare, kuko yari yubatse ku musingi, ikomeza iba inzu. Ariko ngo wundi nawe w'umuhanga ngo araza nawe ngo tiyacukura, tiyubaka profondeur, ngo arazana ngo umucanga wiwe, ngo amaze ngo arubaka gusa. Kuri urwo rufatiro, izo mfatiro zibiri, iyo yubakisha umucanga gusa, ngo imiraba ngo iraba, igihuha kiraza, ngo byikubitse kuri iyo nzu, ngo iyo nzu irariduka, ngo kandi kuriduka kw'iyo nzu ngo kwabaye kunini, ngo gukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo umukristo wese ni umukristo utajegajega, wubakiye ku ijambo ry'Imana. Uyu ni umukristo wubakiye ku musingi, ijambo ry'Imana. Uyu musingi ni ijambo ry'Imana, ni Kristo.
hari abakristo bajegajega mu ijambo ry'Imana, usanga tantara hari mu kabare, ari mu nzoga, ari mu busambanyi, agarutse mu ijambo ry'Imana arajegajega. Nuriya mwanditsi yaravuze mu byahishuriwe Yohana ngo umuntu utakonje ngo cyangwa tabiri akazuyaza ngo izamuruka. Ni ukuvuga ngo umukristo ukwiriye guhama hamwe, ukwiye kutajegajega ukubita hirya no hino. Bene data, nimba ukeneye gukura ni umukristo wujuje amakondisiyo, wubatse ku rutare, wubatse ku musingi, utajegaje gukubita hirya no hino. Ijambo rya nyuma muri izi ntambwe 10 zo gukura, ijambo rya nyuma ni umukristo udomine situation zose akazidomine, zoba uko zoza zose, ikibazo cyoza kikugana, uri umukristo wofusha, wogambanirwa, wohoba situation iyo yoza ikugana mu rusengero cyangwa mu wawe cyangwa ahurira n'Imana. Iyo umukristo hari urwego uzugeraho ukadomina ibibazo byose bikugana. Iyo dusomye muri Yakobo 5:17, umugaragu w'Imana wari warasenze Imana, udomina ibibazo byose bimusanga, aravuga ngo n'Imana umugaragu w'Imana ahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Ikibazo cyari kimuzaniye cy'ingutu cyari kigiye kumwica kumuhitana, aravuga ngo n'Imana umugaragu w'Imana narasenze. Udomina ikibazo cyose, situation yose yo gusanga aho uri hose, ibibazo byose ukabihindura ubusa, ukabisuzugura. Ubugeze mu rwego rukomeye rumeze nka Eliya w'itishubi, aravuga ngo n'Imana umugaragu w'Imana, imvura atikongera kugwa muri ico gihugu. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyari kimusanze, bari bavuze ngo byari birangiye, ubuzima bwiwe bwari burangiye, ikibazo akagisuzugura, akakidomina, akagihindura ubusa, akagisya kigahinduka. Habe n'uriya mwanditsi yaravuze ngo yewe Zerubabeli we wibwira iki imbere y'Uwiteka, mwa misozi minini mwe iri imbere y'abagaragu b'Imana, muza mwibwira iki? Muri imbere y'abapastori, muri imbere y'abadiyakoni, muri imbere y'abavugabutumwa, muri imbere y'abanyamasengesho, muri imbere y'abakristo, mwiyiti kimbere y'Uwiteka. Aravuga ngo nzabahindura amatapi, nzabahindura amataba, zabakandagana. Ni ukuvuga ngo hari imisozi iri imbere yacu dukwiriye kudomine. Petro na Yohana niryo ndangirijeho, bageze kuri uriya rusengero rwitwa Rwiza ngo bahasangaho ngo ikimuga. Bari bageze ku rundi rwego, tukwiriye gusuzugura ibibazo, twakiriye imbaraga z'Umwuka Wera. Agiye kuja mu ijuru yaravuze ngo sinzabasiga ng'imfubyi, ariko icyo mbasigiye ari umufasha n'Umwuka Wera. Ngo basangaho ikimuga. Ayo makuru murabizi mu bisoma mu byakozwe n'intumwa ibice 3 ni verse yayo ya 6. ngo kirashika cyari kimenyere, murabizi bimuga bikunda gusabiriza, ngo barabatumbira cyabaga ku rusengero rwitwa ngo ni Rwiza. Ngo babonye Petro na Yohana bagiye gusenga, ngo kirabatumbira. Ngo babonye kuko bari bafite izo mbaraga n'ubwo butware bwo kunetraliza ibibazo byose. Yesu nashimwe cyane. Ngo kirabatumbira, bagize ngo niyenda ngo bagiye kubaha amafaranga. Ngo Petro na Yohana barakibwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguheza mu izina rya Yesu. Ngo bagifata ukuboko baragihagurutsa. Umva situation bari bagezemo, ibibazo byari bikomeye by'ingutu, situation zari zikomeye, ikibazo baragikomera, bari bageze mu rwego rukomeye. Ngo abantu bose ngo kigeze mu rusengero, abantu bose baratangara. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyo cyose cyo bindwara, uvuga ngo mwa misozi tuza, ceceka, mwa misozi mwe, biriya amajwi yose ajwarirana mu itorero, ajwarirana mu rugo rwawe, ajariranwa mu gihugu, ukwiriye kuyadomine, ukayacecekesha. Biriya byose ari amajwi yose na Daniel yacecekesheje iminwa y'intare. Bene data, turarangije. Nicyo gituma uriya mwanditsi Yakobo Petro yavuze ngo twiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'ishari, ngo tumere nk'abana batoya, ngo kandi ngo twifuze ngo amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo dukure. Nta kindi cyo dukuza. Niyo yababwiraga mu buryo bwo gusenga, mu buryo bw'umwuka, ariko ijambo yababwira kugira ngo mugere ku rugero rwiza rwo gukura, mwifuze amata y'umwuka adafunguye. Habe n'amata niko nababwiye, umwana muto yumureresheje amata ukayafungura tiyokura, ariko arababwira abaheza urugero rwiza, arababwira ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Nta kindi cyo dukuza.
ni ijambo ry'Imana. Muri uru rugendo ruja mu ijuru nta kindi cyo dukuza, ni ijambo ry'Imana. Iyo tuvuze ngo ibuye, hariya twasomye muri Petero, ibuye ni Kristo. Tukwiriye kubaka kuri Kristo, ari ryo jambo ry'Imana, niyo Kristo. Hariya twavuze ngo ishanga ni umati wa watu, ni ishanga ni ukuvuga ngo ni ubwishi, ni igihugu, ni population. Ni ukuvuga ngo yazabwira bari mu mahanga, yazabwira bari mu itorero, yazababwira ngo yemwe mwabantu mwe, yazabwira umati ishanga, yazababwira ngo mwiyambure igomwa ryose kugira ngo mukure. Hari ibintu bibanziriza, tiwokura ugifite igomwa n'uburiganya n'ishari. Yaravuze ngo ibibanziriza kugira ngo dukure tugere ku rwego rwiza rushimwa n'itorero cyangwa rushimwa na Kristo. Yazabwira umati, yazabwira ishanga, yazababwira ngo twiyambure igomwa n'uburiganya n'ishari n'uburyarya no gusebanya, twifuze amata y'umwuka adafunguye adukuze atugeza ku gakiza. Bene data, turarangije. Abadukurikirana hirya no hino, kugira ngo ukure ugere ku rwego wifuza rwa Yesu Kristo, urugero rwiza wabaye intangarugero hano ku isi, n'abandi tutagiye tuvuga muri Bibiliya, ba Bilgramu, ba Eziboni, ba Yongicho, bande ba Yeremiya twagiye tuvuga. Ni ukugira ngo aya magambo 10 ni wayigeraho, intambwe 10 zitera umuntu gukura agere ku rwego rwiza rwishimirwa n'itorero, rwishimirwa na Kristo. Bene data, turabashimiye abadukurikiranye bose hirya no hino, turabashimiye iri jambo ry'Imana muri tekerezo kandi ribagirira umumaro. Umuntu wese aryigereho, ni wigera kuri izi ntambwe 10 hari ikintu zizakumarira. Rero turabashimiye, reka dusenge turangiza. Mana iri mu ijuru, turagushimiye yuko ubanye natwe muri iki gitondo cya none. Iri jambo ryiza tumaze kuvuga, data wa twese uri mu ijuru, intambwe 10 zitera umuntu gukura muri urugendo ruja mu ijuru. Abantu bose bumvise aya magambo ubafashe, ubagenderere. Iri jambo bazumva rizabafashe, abagore, abagabo, abana batoya, urubyiruko hirya no hino. Mana data, abakozi bawe data, twigere ku magambo yawe kugira ngo tukure tube ku rugero rwiza rushimwa na Kristo. Data wa twese, ndagushimiye yuko ukomeje kubana natwe, ngakomeza kubana natwe kuzageza tukubonye ku bw'izina rya Yesu wa Nazareti. Amen. Shalom shalom, mukomeze mubane natwe. Ijambo ry'Imana ribane natwe ku bw'izina rya Yesu wa Nazareti. Amen.